اینک برنامه نوبتی را همراه یوسف جان ثبت کردیم. خدا نصیب کرده باشه روزهای نزدیک برنامه پراگیش میبرویه ادوشی میداریم تماشا میکنیم. نگفتن اونا دوستان عزیز اینا برنامه یوسف جان. فقط از شما چی خواهش داریم بدارین لایک مونین دستگیری کنین. نه یوسف جان چیکار کنه؟ من از شما می‌نده دارم که شما ما رو دستگیری میکنید و شما با ثبت من در آمده به من لایک مونید دستگیری کنید. اینا دوستان اینجا دا بدروین اینه خیلی نه لایکت چق بجی خینه یوسف؟ بله من دستگیری شما را فراموش نمیکنم. اوه شیری نرم مینت دور. آن دیدین دوستان عزیز همه کسا سوالای چوت رفت ادوشی رفته تلفنمون رو در کنه نیشتیگ را فقط از شما چی خواهش میکنیم دوستان عزیز برنامه را ثبت کردیم پگاه بگاه هوی میشه و از پریمیر دم موندگیم همه کسا بدورین لایک مونی نه؟ بله یکون شعری تاجیکی و ازبکی قطعی میدونی؟ شعری چی خیلی میدونی؟ برای مادر کو بگو برای مادر شعر. دوستان عزیز مردم غریب برای مادر یک شعری به نهایت زور میگه یوسف جان فقط گوش میکنیم. رفتیم با همون دست یک شفایی دراز چشم شلاق و کرده اصحاب ناز الله گویان تیف را خوابانده ای تو سهر گواره اش جنبانده ای با همون دست یک شیرم داده ای سویم آغوش کلام بکشاده ای با همون دست یک شاد بارا پاک کردی اشک چشمانی مرا. آن دیدین دوستان عزیز یکون برای غریبی یکون شعر میدونی؟ نه یکون سرودی غریبی میدونی؟ نه چی با؟ یگان سرود نمیدونی؟ همه کسا دوستان عزیز خوش اومدین. هزار رحمت کلام برای دستگیریتون برای سخن نیکتون برای افیر ما در اومدن در که جای باشین نباشین خداوند هر یکی شما را نگهبان باشه. فقط سربلند و خانه آباد باشین. دوستان عزیز شما گفتین که برنامه یوسف جان کنین برنامه یوسف جان پریمیر دا موندگی ای فقط بدرین که لایک مونن یک دستگیری کنین دوستان عزیز. اینا برنامه یوسف جان کو چند کس دوستان عزیز لایک میمونه دستگیری میکنه همه کسا زنده باشین. حاضی فقط امروز روزی کامنتری خونی میشوه اد و 16 کنین کامنتری هر یک کدوم تا میخونم کو ببینیم چند کس لایک مون کامنتری خونی ایک لو میریم سلام بگید دیگه و سلام علیکم رحیم ای مسکو با پیش حضور آمد کمال حدیث آفرین براتیشکا سلام علیکم سوزی خوب یک میشه و سلام همشهر و علیکم السلام هم مکسات تنجی خوبین دوستان عزیز مخلصان عزیز هم مکسای تری ادوشین امروز شکلی که افیر ده ادام کمای همین روز روزی پراسموتر یوتیوب نبوده ایده و یک روز پراسموتر هست یک روز نیست چی هم خیلی بله دوستان عزیز که یکون سوال چود که بنایسین اوید با سوال شما جواب گردونیم بعد یک چیز دیگر خاطر رسون میکنیم که روزهای نزدیک یک برنامه دیگر از سر میکنیم برنامه هنرداری 25 در قشلاق بهترین برنامه میشه. فقط از هر یک شما خواهش میکنیم که دستگیری کنین مینداره خود رو با هر یک شما میرسونم که برای دستگیری کردن. سلام همشهر سعید جان و علیکم و سلام سوزی خوبه نکا سلام علیکم مکای چلک بخشش دوستان عزیز کانتر ایفیر چسبیده که خیلی شید که نام خیلی شید فقط چی گفتن این دوستان عزیز برای برنامه را دستگیری کنین. نه برنامه نمیشه در یک بار دیگه ایشون میتم ما هم ایفیر با هم خاطر کردیم که نه برنامه دستگیری شوه پگه انشالله که برنامه از دوشون میبرویه. سلام علیکم مکای فتحالدین گیتاریست یک بار فریاد میکردین برنامه تون ده اکجان ما برنامه دا میخوام بسیار آدم را فریاد کنم که بسیاریش نمیان دوستان عزیز و کدام خاطر پیش هر یک از گردن کج کردن در کنه چه این ما که فاتیدین فریاد نکردم بسیارش فریاد کردیم خیلیشون کی میگیرن دوستان عزیز ای میلیون بار اینا رو فریاد کردن ده آدمایی که نظرش نمیگیره ولی که فاتیدین پای ان شاء الله سخن میکنیم نخواهش سخن منارت کنه اید یعنی خیلی شیر بچه‌ها رو برنامه کنیم اینو خوبن که هم ثواب میشوه هم نشتیک میشوه دوستان عزیز فقط چی گفتنیم هم صاحب ثواب میشین هم صاحب همه چیز. فقط برنامه دا بدون لایک مونین دستگیری کنیم بهترین برنامه کردیم. اینا یه بار دیگه ببینیم 76 کسیم این برنامه را حاضر 28 تا لایک گرفته گه که همه کسا بودن ما 77 کس چند کس لایک مونادین گفتیم برنامه‌اش کنیم افیده نکردیم اکی رحیم کانال ما را یا دستگیری که سلام علیکم اکی رحیم شما صحنه مون نویسیم میتونیم با نوار گرفته ها سعید روزی نمره من 105 33 64 42 زنگ بزن حتما چی بانی یوسف جان تو گاو نمیزنی چی گفتم یکون شعر دیگه بخون خی شعر بخونم شعر برای وطن برای مادر برای وطن کو برای وطن شعر بگو
وطن وطن سرشتی من با خواب و سر نوشتی من زمین و زد و هشتی من همه قشنگ بهشتی من بهشتی من زمین همه قشنگ молодец қан табза аҳсан ҳамин қадарам аз ёд мекунӣ соз айта кам қадарам медонӣ номерои ман 95 33 64 42 дӯстони азиз 95 33 64 42 юсуфҷон بابا ку гап за ягон чиқат якашон چی کردن؟ ягон чиз гап за ку ягон саволи юсуф дабта ина ҷавоб гардон дӯстони азиз файзулло муродов ҳазор ҳамакан салом чӣ хеле меша раҳмат шуд мурод ай шумо пурсем акаҷон ҳама тенҷаи хубай коро хубан имрӯз рӯзи каментар ҷавобтия марҳамат ака канали борам як дастгир кирен инами бародар як канал дошта кӯб дорем ҳама каса дастгир кирен тағои мурод медиа офикал гап нест брат гирифтум мепартум саҳнора гап нест акай саид розиқов ба ҷони дил қабул мекунем акаҷон чизе ки ай даст мо биё барои ҳар яке шумо мекунем иншоалло боварӣ дорам ки беҳтарин мешавад ягон ҷои гап неста чӣ ба дӯстони азиз ай 76 кас ягон кас намедроя ҳамин барномаи ҷияни мада я лайк монад ягон кас дусе кас лайк шамонда буд бо абрат нагирефт чӣ ба ка чӣ ба ҳама каса дорем ку я лайки ад души монем салому алейкум ака кор омадем хов дорем панотон ба худо як лайк мемонам ҳазор рамад ловес исловес худо нигоҳбон боша ховои ҳиндиски бинед салом раҳим инсони хуби зинда боша ҳазор раҳмат рахмин бас кун ҳами корта гап нест матин рахмонов акай раҳим ҳамун сайёрара биген яру мол мезебаш курта гап нест ака боши саломат акаҷон ҳазор раҳмат ака иншоалло ҳама тенҷ меша иншоалло маълум акай раҳим чӣ гуна ба шумо бо тамос буром салом акай раҳим чӣ хел бо шумо тамос номерои ман 105 36 64 42 салом ака чӣ хел бидроем уҷо тағои мурод медиа офикал чӣ хел бидроя ин канали мо медроя на дӯстони азиз ҳозир ман шумода расонам ина канали мо медроя раҳим продакшн канали мо медроя ин хел поён мерай сеюм видео анамуай ин хел ё ҷои видео да бидро якум видео мебура ина ҷои видео да бидро сеюм видео ина медро ин хел шинги кадар лайка меҷи камо канали мо бидро ҷои видео да бчихен сеюм видео премьер да мондага дим видео баъди то есть эфир сеюм видео мешава акаҷоно ҳазор раҳмат уже 33 ташид барои лайкҳои мондаги дӯстони азиз минадорум шеринар ва лайка монда о ҳазор раҳмат салому алейкум чуд акаҷон чӣ хеле 4 та лайк монум барои ҳамшарим о ҳасан муродов ҳазор раҳмат калон шеринар ку мебинем салому алейкум сози ака и кӯдак ки бачатай не ҷиянам мондамш ҳазор раҳмат салому алейкум раҳим ту хело минадорем ҳазор раҳмат ака наметавонӣ ки барнома ҳай наметова чӣ барома ҳамҷода дизайниш маълум айкум ҷиянча мондагиай дӯстони азиз чӣ хел наметова ҳамҷода нигоҳ кунед ҳаста бача метова 100%. Ина як бор дига ман медорам ишон метавонам ки шумо то есть бидроин инҷо бифаҳмед ина дӯстони азиз инами дизайнаи барнома инами ина диден ҳама каса медорем я лайки мемонем ва брат намеброем эфирда адуши чахчах мекунем акай раҳим апай сайёра инстаграм дора ҳо сара 9058 биги лайка акай раҳим о шеринар зинда боши ку бинем чанд кас чи 38 кас 38 та лайк уже 40 та ҳазор раҳмат калон дӯстони азиз салому алейкум акай раҳим кори савоб сар карди дастгирӣ тани мо ҳазор раҳмат салому алейкум акай раҳим сӯзани тенҷаи коро бо хуба саломати ай америка ба қабул кунед ҳазор раҳмат чилара хабар гирифтӣ гир нарафтаи гоҳ дастгириш кунша ҳар рӯз қатимаи саҳнача кардисем иншоалло салом ай булои даҳаи намак оҳ ва алейкум ассалом раҳим ояндаш хубай о гап нешерина раҳим одами хуби додар ҳазор раҳмат 54 лайк саломат боша ака шеринар ҳазор раҳмат калон дӯстони азиз бисёр мегум лайк мон хиёл мекунед дар ҳамин эфир гуфтисам эфир дар мондагитон дам ҳазор раҳмат калон минадорем шеринар не ки ина барнома да бидроем ку я лайки дига монои раҳим шумо хуби зиёд мекунен ба қадрат намерасам баъзеш
ولی اکه علیشیر عبدالسلام بهترین سخن گفتی. یک از نویسه که چی نویسه؟ چیله بازی نکنی خدا گوین گام نیست و که انشاءالله خدا میگیم چی وانه اکه جانی ما کو چیله چورتا چقدر که دوستان عزیز امروز آدم کمای افیر سسته چی گفتنیم واقعی در پناه الله باشین فقط برین ویدیو در لایک کنین دستگیر کنین پگه برنامه ابراهیم خلاص است جون اخیران خیر تمانیت خطکی خیر خش که بویا بردیگه بویا دورین دستگیری کنن اد دوشی کویا بردیگه نمیگوشون رحمت برای دستگیریتون اکا من لایک شما را فراموش نمیکنم. شما با کانال من با کانال رحیم پروداکشن در اومده لایک رو زیر کنید. هزار رحمت کلام دوستان عزیز میندارم خدا نگهبان تا افیر آینده.